6 оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» производства. ndashaka kwibutsa abo bose bavuga ibyo bishakiye ku Burusiya ko igihugu cyacu gifite intwaro z'ubumara, zimwe muri zo zinateye imbere kurusha izo mu bihugu bya NATO. Tuzakoresha imbaraga zacu zose twirwanaho, ntawe tubajije, igihe cyose tuzaba turi kurinda Uburusiya n'abaturage bacu. Iri si iterabwoba. Мы неоднократно подчеркивали. Mu ngingo nyinshi zavuzweho mu isi yose mu myaka 3 ishize, nta nimwe yihariye ibitangazamakuru kurusha intambara. Intambara yose ikomeye wavuga, yaba iy'Uburayi, yaba iy'isi, yaba iyo mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se iyo muri Afurika, uramutse uvuze abayigiramo uruhare, ntabwo habura mu Burusiya. N'uyu munsi intambara zugarije isi, yaba iyo muri Ukraine, yaba iyo muri Gaza, yaba iyo muri Syria, witegereje neza usanga Uburusiya buzifite mu kuboko. Aha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yifatiraga ku gahanga Putin, avuga ko ari we wahisemo ko intambara y'Uburusiya na Ukraine ibaho. Ati Perezida Putin yahisemo iyi ntambara. Gukomeza kw'intambara buri munsi ni amahitamo ye. Yashoboraga kurangiza intambara havuze ijambo rimwe gusa. Ni ibintu byoroshye. Ni kukubwira igihugu cya kabiri cy'igihangange mu gisirikare n'intambara nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hafi buri mwaka ni Moscow, igisirikare cy'Uburusiya gikora amagerageza y'intwaro nshya kiba cyungutse muri uwo mwaka. Nk'ubu mu gihe kitari kinini gishize bagerageje yitwa Zircon hypersonic missile. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yashyize hanze igisasu karabutaka yakoze cyo mu bwoko bwa M22 Zircon hypersonic missile ku nshuro ya mbere. Ibi bigaragaza intambwe ikomeye mu mirwanire y'intambara zigezweho. Bayita hypersonic missile kuko igenda ku muvuduko uruta uw'ijwi. Ni igisasu kigenda ku muvuduko w'ibirometero 1225 n'isaha imwe. Kigendera hejuru cyane mu birometero 28,000 hejuru y'isi. Zircon hypersonic missile ni igisasu ubutegetsi bw'Uburusiya bwemeza ko ari igisasu kidashobora gutsindwa. Mu byo badasiba kugaragaza buri mwaka haba harimo ibifaru bishya, ibisasu bya misile nka S-400 n'indege z'intambara zitwa Sukhoi na MiG n'ibindi. Kuva muri 2008 Perezida Vladimir Putin ashora amafaranga menshi mu gisirikare cy'igihugu cye. Igisirikare bivugwa ko ari icya kabiri ku isi mu buhangange. Buri mwaka bashyira miliyari 56 z'amayero mu gisirikare cy'Uburusiya. Aya ni hejuru ya 4.4% by'umusaruro mbumbe w'igihugu buri mwaka. Bavuga ko igisirikare cyabo hari ishema ry'igihugu. Kuri Perezida Putin, ingabo z'Uburusiya ni abaragwa b'igisirikare gitukura Red Army nk'uko bacyita. Niba cyizera igihugu cyubakiyeho kubaho kwacyo no gukomeza ubuhangange imbere y'uburengerazuba bw'isi, bahora barebana y'ingwe. Perezida Putin ashaka gutsinda intambara zose Uburusiya bwinjiyemo, kandi ibyo akabimenyesha isi yose. Rimwe na rimwe abo mu burengerazuba bw'isi mujya mutekereza ko Uburusiya butazigera na rimwe bukoresha intwaro kirimbuzi. Dufite umurongo w'ikoreshwa ryazo twagennye. Soma urebe neza icyo uvuga. Nihagira uwo ari we wese uhirahira kuvogera cyangwa se guhungabanya ubusugire n'ubudahangarwa bw'Uburusiya, duteganya gukoresha imbaraga zose dufite twirwanaho. Ibi rero nimukwiye kubifata nk'imikino, mubyumve kandi mubyiteho. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku gisirikare cy'Uburusiya n'ubuhangange bwacyo kuva ku ntambara cyarwanye kuva gishinzwe, umurundo w'ibitwaro n'ibisasu karabutaka batunze, misile zahamuye abo mu burengerazuba zirimo iyiswe Satani wa kabiri, iyitwa Orshinik n'izindi. Ibihumbi by'ibifaru batunze, indege z'intambara n'amadrone. Ibi byose bigaherekezwa n'ibisasu kirimbuzi, ibisasu Putin adatinya kuvuga ko azakoresha mu gihe cyose Amerika n'Uburayi bakomeza kumusumbuha. 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» производства. Ndashaka kwibutsa abo bose bavuga ibyo bishakiye ku Burusiya ko igihugu cyacu gifite intwaro z'ubumara, zimwe muri zo zinateye imbere
kurusha izo mu bihugu bya NATO. Nitwa Oscar Dushime, nguhaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Iyo bavuga ububasha n'imikorere y'igisirikare cy'Uburusiya, ntabwo hasiba kugaragazwa ubwato burenze bumwe bwa rutura bugenda munsi y'amazi bushobora kwifashishwa mu kurasa ibisasu bya nucleaire. Mu birebana n'ibisasu bya nucleaire cyangwa se ibyo twita ibisasu bya kirimbuzi, Uburusiya nibwo bufite byinshi mu isi. Bufite mwene ibi bisasu 5977, bakurikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite 5428, hakabona gukurikiraho Ubushinwa n'Ubufaransa nabo bafite ibibarirwa mu magana. Rwagati mu ntambara Uburusiya burwanamo na Ukraine, Perezida w'Uburusiya ntabwo yatinye gusaba Minisitiri w'Ingabo n'Umugaba Mukuru w'Ingabo z'Uburusiya gutegura izi ntwaro zigashyirwa mu mwanya zakwifashishwa igihe icyo ari cyo cyose. Intwaro Abarusiya bafite iteye ubwoba kurusha izindi ni RS-28 Sarmat. Amerika n'Uburayi iki gisasu bakise Satan II cyangwa se Shitani wa kabiri. Niyo misiri ishobora gusenya kurusha izindi zose mu ntwaro zubatswe n'uwari we wese kugeza uyu munsi. Ni misiri ifite imitwe 12 ya nucleaire ishobora koherezwa mu birometero 10,000. Ni igisasu kidashobora kubonwa na za radar zireba ibigenda mu kirere. Iyi ni intwaro yakubika igihugu runaka bucece nta wayibonye, abantu bakabona igihugu gihinduka itongo gusa batazi iki cyituyeho. Iyi misire bavuga ko ishobora gukura ahantu hangana n'Ubufaransa bwose. Kuri Vladimir Putin, iyi ni intwaro izatuma abanzi b'Uburusiya bose batekereza kabiri mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano w'Uburusiya. Igisirikare cy'Uburusiya kuva na kera na kare cyamamaye kubera umubare w'ingabo zikigize ndetse n'ubuhangange bwabo mu kurwana intambara bidashingiye ku bikoresho bafite gusa, ahubwo binashingiye ku myitozo baba barakoze. Ibi bivugwa haba ku gisirikare cyabo cya kera kizwi nka Red Army ndetse n'igisirikare cyabo kigezweho iki bafite uyu munsi. Ishyirwaho ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete cyiswe Red Army ryaturutse ku gutsindwa kw'Uburusiya mu ntambara ya mbere y'isi. Mu 1918 nibwo hashinzwe iki gisirikare bise Red Army. Iki gisirikare kikimara gushingwa cyahise gitangira kwiyubaka mu birebana n'ubuhanga bw'imirwano hagamijwe ko kizafasha Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete kubona intsinzi mu zindi ntambara bazarwana. Birengagije andi mahame yose agenga igisirikare, ahubwo bo bashyira imbere guhanga ibishya. Bize cyane ibyiswe mobile warfare, kurwana umugenda hakoreshejwe ibikoresho nk'ibifaru n'indege z'intambara. Ubu ni uburyo batekereje ko bufasha cyane mu kwinjira mu mirongo y'umwanzi. Aya masomo y'imirwanire hari mu byafashije gutsinda mu bitero bitandukanye mu ntambara kabiri y'isi, cyane cyane intsinzi y'Abasoviete mu gitero cya Stalingrad, igitero cyamenyekanyeho guhindura imigendekere y'intambara ku ruhande rw'abahariye cyangwa se abarwanaga ku ruhande rw'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Iki gihe Abasoviete batsinze igitero, ariko bagize inkomere n'abapfuye benshi barenga miliyoni, haba mu bitero bya Stalingrad ndetse n'icya Moscow. Ubuhanga ndetse n'uburyo bw'imirwanire bakoresheje barabikomeje nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Bivugwa ko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi igisirikare cy'Uburusiya cyari gifite abasirikare bari hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 13. Ni nk'uko Abanyarwanda bose baba ari abasirikare. Gusa nyuma y'uko Ubudage butsinzwe intambara, abasirikare b'Abarusiya basigaye ari miliyoni 5. Iki gihe nabwo ingufu z'ubutegetsi bw'Uburusiya zagiye mu kubaka igisirikare cy'Uburusiya. Mu mwaka w'1951 nibwo Abarusiya bakoze imbunda yamamaye cyane nka AK-47, imenyekana ku isi yose nk'imbunda y'akataraboneka izafasha cyane abasirikare bo ku butaka bw'Uburusiya mu ntambara zose bazarwana. Ni nako byagenze kandi, kuko usibye no mu Burusiya no ku isi yose AK-47 yarakoreshejwe kandi n'ubu iracyamara abantu mu ntambara zirwanirwa ku butaka, kuva ku ngabo za kera z'ibihugu kugeza ku nyeshyamba n'ibisambo birwanisha imbunda. Mu 1967 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zasohoye indi ntwaro bise BMP-1, igifaru cy'agatangaza mu birebana no kurwanya intambara zo ku butaka. Ububasha bw'igisirikare cy'Abasoviete kandi bwazamutse cyane kubera ibisasu bya nucleaire. Aha
turacyari mu kubaka ubuhangange hakoreshejwe ikoranabuhanga n'ubuvumbuzi bushya. Mu 1986 nibwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zageze ku mwanya wa mbere mu isi mu kugira ibisasu byinshi bya kirimbuzi. Iki gihe bari bafite ibigera ku bihumbi 45. Usibye kuba igihangange murebana n'imirwano, muri myaka igisirikare cy'Abasoviyete cyanagize uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. No mu mwaka w'1980 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyakoreshaga 1/5 cy'abaturage bose bagejeje ku myaka y'ubukure. Aba bari abasirikare cyangwa se abakora indi mirimo ifitanye isano n'igisirikare, nko mu nganda zikora imbunda, mu biro by'ubutasi no mu zindi nzego zifitanye isano n'igisirikare. Mu mwaka w'1989 umwe mu Barusiya 4 yakoraga mu gisirikare cyangwa se mu rwego rugishamikiyeho. Iyi sano ya hafi rero hagati y'ubukungu n'igisirikare mu Burusiya icyarimwe yari umugisha ikaba n'umuvumo. Ugushyira ingufu mu gukora ibikoresho bya gisirikare kurusha ibindi bintu byose byatumye umutungo kamere ndetse n'ibindi bintu byinshi bikenerwa mu gihugu byegurirwa igisirikare. Ibi byari bisobanuye ko igisirikare cy'Uburusiya nikigira ikibazo, ubukungu bw'igihugu muri rusange nabwo buzaba bufite ikibazo. Uko imyaka yagiye ishira, igisirikare cy'Uburusiya cyagiye kigira imbogamizi zitandukanye mu mibereho. Ibibazo bya mbere igisirikare cy'Uburusiya cyagize ni ugutera Afghanistan mu 1976. Iki gihe ingabo z'Uburusiya zamaze imyaka 10 muri Afghanistan zihatakariza miliyari 20 z'amadolari buri mwaka, utibagiwe n'umubare munini w'abasirikare bahapfiriye. Mu 1989 Perezida Gorbachev yafashe icyemezo cyo gucyura izo ngabo. Uko imyaka yagiye ishira, ugusenyuka kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete kwegereza, niko umubare w'abasirikare b'iki gihugu ndetse n'ububasha bwabo byagiye bigabanuka. Mu mwaka w'1985 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zifite abasirikare 500,000. Aba nta nubwo bageze kuri 1/2 cyabo bari bafite nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Mu 1990 bari bamaze kuba 4,000,000. Mu 1991 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zikimara guhirima, noneho bari basigaye ari 2,700,000 bonyine. Hari impamvu nyinshi z'uko gusubira inyuma. Iya mbere ni idindira ry'ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Uko ubukungu bwagabanukaga, niko ingengo y'imari igenewe igisirikare nayo yagabanywaga. Indi mpamvu ni imyigaragambyo itarasibaga kwaduka mu baturage batari bakishimiye uburyo abasirikare babo bari bafashwe. Uko abantu bagendaga bahwihwisa ko abasirikare badafashwe neza, benshi bagendaga banga kwinjira mu gisirikare, bityo abiyandikisha buri mwaka bakagabanuka. Ibi bitandukanye n'uko abasirikare b'Uburusiya babayeho uyu munsi. Ni na ngombwa ko rero mwibutsa ingano n'amikoro n'ingengo y'imari y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyakoreshaga mbere y'uko twinjira mu mibereho n'amikoro y'abasirikare b'Uburusiya uyu munsi. Mu myaka y'1940 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyari gifite ingengo y'imari kigenerwa, kikongeraho intwaro zatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gahunda yiswe Lend-Lease, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaga intwaro bimwe mu bihugu ngo by'inshuti, yewe bitabaye ngombwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjira mu makimbirane y'ibyo bihugu mu buryo butaziguye. Ibi byatumaga iki gisirikare cy'Abasoviyete kibona intwaro n'indege z'intambara bihagije. Igisirikare cy'Uburusiya cy'uyu munsi ni kimwe mu bisirikare bibiri bikomeye mu isi nzima, haba mu bunyamwuga, mu kugira ibikoresho byinshi kandi bigezweho, mu kugira abasirikare benshi n'ibindi. Imibare y'ibikoresho ivugwa bafite uyu munsi ntabwo ivugwaho rumwe, kuko ntabwo bizwi niba hatangazwa iriyo koko, ariko bibarwa ko iki gisirikare cy'Uburusiya gifite ibifaru byinshi kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose mu isi. Habarwa ibifaru 20,000 by'amoko atandukanye Uburusiya bufite. Amerika yo ifite ibifaru 6,300. Niba Uburusiya bufite ibifaru 20,000, ubwo bunganya ibifaru n'ibihugu byose bya OTAN byiteranije, kuko nk'ubwo Ubudage bufite ibifaru 300, Ubufaransa n'Ubwongereza bakagira ibifaru 250 kuri buri gihugu. Nyuma y'intambara y'ubutita, ibihugu byinshi bikize byagabanyije ingano y'ibifaru byari bifite mu gisirikare cyabyo. Gusa Uburusiya bwo siko byagenze,
ahubwo bwakomeje kubyigwizaho ku bwinshi. Uretse iby'ibifaru, umusesenguzi w'igisirikare cy'Uburusiya witwa Alexander Gotz avuga ko Uburusiya bufite igisirikare cyo mu kirere gikomeye kuruta icy'Ubushinwa, usibye ko indege z'intambara Uburusiya bufite ari nke cyane ugereranije n'izo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zifite. Mu 1986 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zifite indege z'intambara 11,400 n'abasirikare 5,100,000. Ni mu gihe muri 2014 Uburusiya bwari bufite indege z'intambara 571 n'abasirikare 800,000 byonyine. Uyu munsi bufite abasirikare bagera kuri 1,000,000 n'igice. Uko kugabanuka guzwa cyane no kugabanuka kw'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ugereranije n'abo Uburusiya bufite uyu munsi. Nko mu 1990 abaturage ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete bari 287,000,000 mu gihe Abarusiya uyu munsi ari 144,000,000. Birumvikana niba abaturage bagabanutsemo kabiri n'umubare w'abasirikare uragabanuka. Ikindi nuko mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete igice kinini cy'ubukungu bw'iki gihugu bagishyiraga mu gisirikare kuko bahoraga biteguye intambara igihe cyose. Uyu munsi leta ishora no mu bindi bintu byinshi, gusa ikoranabuhanga rya gisirikare ryo baracyarifite. Nk'urugero ni indege y'intambara beruka gukora yitwa Su-25 Attack. Iyi bayita Ground Attack Aircraft. Ni indege y'intambara ariko itarakoreye kurasa izindi ndege, ahubwo yakoreye kurasa ku butaka. Ibi nibyo byatumye bayita igifaru kiguruka, Flying Tank. Kuva muri 2011 ubuyobozi bw'Uburusiya bwatangiye kongera ingengo y'imari igenerwa igisirikare. Richard Connolly, umuyobozi w'ishami ryigisha amateka y'Uburusiya, Uburayi na Aziya y'Uburasirazuba muri kaminuza ya Birmingham mu Bwongereza, agaragaza ko amafaranga Uburusiya bushyira mu bushakashatsi mu bya gisirikare, kwinjiza abantu bashya mu gisirikare ndetse no kubaka ikoranabuhanga rigezweho haruta kure cyane ayashorwa muri uru rwego n'ibindi bihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Ubushinwa. Muri iyi myaka ya vuba Uburusiya bwabashije kubona misile ziraswa mu ntera nini nko kundi mugabane zirenga 250. Bubatse kajugujugu z'intambara zirenga 1,000. Bakoze kandi indege z'intambara z'indwanyi nazo zirenga 1,000. Richard Connolly avuga ko no mu gihe ubukungu bw'Uburusiya buba butifashe neza, bakora uko bashoboye kose bagaha igisirikare umugabane munini w'ingengo y'imari. Muri iyi minsi igisirikare cy'Uburusiya cyaravuzwe cyane, ahanini bivugwa ko ubuhangange n'ibigwi gisanganywe byakabaye byaratumye gitsinda intambara kirwanamo na Ukraine mu cyumweru kimwe gusa. Nyamara intambara imaze imyaka irenga 2, ibyatumye abantu batangira gushidikanya ku bubasha bw'iki gisirikare, bakavuga ko bwagabanutse cyane ugereranije n'ubw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Gusa nanone nta wakirengagiza ko Uburusiya butari kurwana na Ukraine gusa, ahubwo buri kurwana na OTAN yose, Amerika n'Uburayi, ariko n'ubu bananiwe gutsinda iki gisirikare cya Putin. Indi ngingo ishimangira ubuhangange bw'iki gisirikare cy'Uburusiya. Kugeza n'ubu intambara y'Uburusiya na Ukraine iracyakomeje, ndetse impande zombi buri munsi zirarasana zigasukanaho imvura za misile zisiga zangije byinshi. Ariko se iyi ntambara izarangira gute kandi ryari? Njye ntago mbizi. Icyo nzi nuko nsoreje iki kiganiro. Nitwa Oscar. Dushime. Naho ubutaha Imana ibarinde.